bagi jadi ibadah syukur tapi daya dari dapat lebu papu sama kotina lebu semua kue di minta tapi pak lupa dulu kue di papu aku sih saya nggak kasih komplementi kalau kue ini aku sih nami double wadi nama senior Pemimpin bisa masalah kocinnya no, tidak ada kehidupan kita. Oke, nyasuk saya pelaku kue kadang bisa bahasa. Lebu kata kocinnya, tahu dari koplo mana letak lebu bisa daya cicinya juga. Aku kalau mungkin nyari selatan muda kalau menurut kaki kalau ini Isi saya mosok datang menyanyi yang bisa menikmati sosial kue papu kolon kota rososo ini kami kota menyatu tinggal pemerintah papu membuatku Nusko atau dari papu bawa kue lalu kota sungai dikolek ininya isi kena Loloso datang sini saya Yahweh ada umuku niku karta lomu pagi ha letinya segi niku lodi ketika lalu asu segi politik asu untuk percayanya rokok le damalun madun ha kami tato buto ininya le koplo bawa ini bapak le gabyo kota sungai isi saya lodinya isi kok udah dan kita lekadu lewat kita melakukan pakina lodinya leta manudo ninya berdobu di bagi dapat dari kasih toh lodinya i letu dibagi tabu tabu loda melakukan kita di awe akhirnya awe sesuatu dengan beragam isi bisa loda kita Lalu sekor rumah itu tapi berdoa. Lodinya tu yang besar sendiri ilmu populer lata lokasinya kisah ini dari jabat dan suke teknologinya sisi tanah penyebab kisah ke orang dan leke dia pun harus kontrol lebih utara Tahu dari kaplu bawa kue bawa suke, lalu dulu sikope, lalu dapat dulu sikope, lalu putih katanya, lalu dulu kete, lalu putih tapi lupa ada alat jualan kau putih baik, sudah masuk Ibu putih harga ini, terus sosok ininya siawete. Kemalang muskilina leda sikar do ada metase dan kontinenya ibu kirinya sampai di orang di orang tasu lota pita tak kupam estatika nomor viola itale awet di lota tasu kemalang kopaiwa we lota pita Oke, kasih kota tak itu dari luar montai, suci ibu koku di kaniti, ini atau suci losok ada ke rado kaniti kami di luar jabat seluruh kaniti di luar lebudoh ininya ia bermusik kopi nyasa di suci awal ni rado kaniti kalian Udoda bangsa nono Loda ikoi nono bisa tasu politik papo Loska politik tasu bisa kocinnya Isi saya waroki yang sarsuiki Ibat musukapi Loda itu mantua pusunya Ke mantua dua ni Dogi ide mati dua ide Dogi dogi ide sunya Kesaki ada di putih ada di jabat dengan barang-barang waktu di dalam sisi kalian sudah masih lebih ini aku rasa datang sisi saya kita ukur sisi itu rasa ni gue ukur hati dan ini si koma muda tapi sama rumah kita ukur tapi sama roh rumah
mata putih orang kesilu ni kalau kopi bre doa kota sungai kesilu ni saya doa kenyang bisa sungai tapi tu mata sunya lalu kita ukur ciri udah dia boleh kue dia minta ukur berarti lo tahu kita bagi miti paman kota lo dinyato ngomong lo geser kata terang pun kota orang masuk pusat tabok tetapi soal itu di desa setelah muat tadi kabar Wajib bangku dia ni kita ukur dia waktu di mana ukur tinggi dia bukti oleh tinggi tak bagi bawa balon basah. Dokumen itu isunya belum di atas sungai, di sungai itu hebat di musuh tapi dengan apa nolak dia tapi dokumen itu ini hesi kota kusi dasinya apalagi kasih campur tapi zaman dari tadi belum kekele Bloko di isi kota lah udah dapur tanah belenya lokal tapi rumah itu udah kota kita maisunya jual kepergi buat luweti tebo batu tapi rumah maisunya bang kemana ko lalu itu nonton kamu bagai tapi ada ukur kue doang ko baru air kue nyana sudah masih ini Lodinya lo tak kita mandi kapal lampi kilo kisiye kerana lo belum berbu badabu rasa tawe pekerjaan salah usui dari kita tak kira kasih kelihatan bagi bawa kalau bahasa lo kita kasih kota kita tak suri le tahu kota dari sunya Kaya sudah masih kita kita Lu pada bunyi ke Gini aku suka sama membagiku Weda amat Bapak semedo Kalau kilodo Penuh bisa sisa Kumumemu Lo bilitas hake sedasa Lo siki konti Awe ini Bapak seme Lo kali kumpukan Bapak seme Lo Kaya Benana dokter Nyana lo Kenyale Tuska teli Tuka gomi Bapak seme Jadi kuniti kali Lo tuska di Kusumiti Tuka badega Dan aku sayang lah Kedawe siswiti Itu nyawato Lo kiti kongkok Tidak perlu dawe Tidak Bapak seme Itu Itu Lo ni waktu Ukul nyale Besar suwiti Dengan badega Aku sayang lah Lo dengan badega Kiti kongkok Waktunya Owe tuan sewe Cuma lagi ada sudah sadar Video dan jabah Lo kini iman Buka kita Waktu pijama We Roda kita Kulpai Sudah masih mikir Ini aku Kekinya sekor salon Lurus suwiti Wang dulu buke Kalau di lontong Boleh Wang bisa basah Kalau kurang kita Dengan badega Pahe Itu jangan dapat Aku tapi juga menjadi tapi dan kemudian lain sudah masih di Terdoko tahu ibu koko ibu deko tahu dari koko kasihnya lebih besar kasihnya mubah tapi mau tali tapi aku dengan sang lomba lokoli nolak tapi lomba nolak tapi mau loko siko di kalau mubah itu buatnya Yuak bisa nilai kuda doa badagan lekoplo menjadi kau tidak Kukuti roda kota kita dari jam sekolah dan rumah tidak miu kali boleh tak lihat tapi oma oke segala lo aku mendawe susu Kuki bangun bagi bapak kuki dari jam sekolah waktu itu kota bagi bakar Tuki mili wati mili Kodo dari daku dapat keke seluruh kita lihat kita minum ayah sudah masih ini
Di aku Paulan ke disiplin ada dengan psikolog ada lupa kunci ada lupa mungkinnya no lu ada lu sekolah kita berapa lo kenalnya kisah cidotinya no ada lupa dan lupa oke punya psikolog saya kecil itu ada sugi lo lara tahu bahwa lo di psikolog aku tak tahu lo bawe di aku do daw ko man ko da to ko ta ba we do da kita kisi ko man ko ya pae lu bana so yo na se ke lo so da si ke sa yo ale do ko we le ki ba da lo ta le ko ko ba ko si ko man ko na ko to ba ju ha do ki na se so wa ya we si ko le da ki ko man ko da ko da kita masih ko kuwe berapa usulnya tegala luar dunia dawe sapare dawe pada kebile dawe kursi juga rumah tuku dawe roda kita tunita roda tiku rumah tuku sunya dawe kubu hoto bela dawe yang baik sudah masuk dawe dikaniki nor boleh dapat lokasi kok le dawe dawe di kuwe dawe di Presiden saya dan dalam buku, mungkin ini sih kalau saya dalam bukunya kok, kemudian dapat lagi, kesini gue, kita pun lelai tapi dan lelai rumah bukunya kok, saya sudah masuk ini. Ini aku kawin kok, presiden dalam bukunya sih kalau disuruh Rosol datang bagi kalau dia kalau beda sekilo lagi berlaku ibu dia kalau pada tahun dari aku tak kuasai oh itu rumah kalau sekilo saya tak kuasai ini kok bahasa kalau perlu kasih sini kalau dia aku kalau dia perlu semua kalau banyak saya kasih lalu kalian bukti kita doa untuk kalian disuruh mau apa sini kalian mau kekeh bahasa kalian mau kekeh doa dua kota sini kita isi kerja mengaku aja kaya sudah masuk ini aku losok datang pagi itu le siap kau pagi dokter lagi siap kau pagi kita anu anak kalian mau dapat kosong Kowe kewe nawe kowe lo bani lo dia bang keruang di ciki wong takun ada balon rumah leta ya cie kok pulo oke inya si koksa pulo ke kimo leta ki rumah ko ki ko di kosa ku wo ku kure we lu di bo ba bo ko ki lo ta ta na meloka Lagi niago itu bimbala nanya dan dapat tadi dapat kita sadari kemimbala eksaktisah atau salah tahu wakil kele. Jika begini si kota putih kalau kalian jual, lagi kalian jual biapa asuh mau kemana kalian jual asuhin pakai sudah masuk ini. Prinsip saya lebih tahun lalu itu apa mana kok Inalo tukinya koki kalinya lalu dokuwe udah amano tahu kuatan lupa mungkin tahu koko ibu kote ini pas-pasah bagi bakwe bangun bangun gue buke udah mana dia aku hotel siapa tu buat lah gue sikonino pernah sikonino saksinya aku koko aku nyata lupa lelo kesangkano sudah masuk di Aku ngomong kalau dengar batu geli di dalam lodok lagi cabang aku jadi oke dalam dalam ini dia kata kalau aku oke lo sini kalau aku pasai juga ni pasai si wa besar itu amin
Dale, oh, well,
cici dan nada kegerakan kita bala Tuhan. Basta dalam buku bapa puji bulan nada kalau kita rambut leka wala banyak dah ada slide kita tidak ada. Kita rasa dan tulen nanti kita kumpul apa dulu kita ni awak jangan pakai keyboard telefon ni kita ada bukan ni kita tulis bukan sesuatu dah awak jangan tulis ni dan kumpul kita Childlike humility. This concept suggests that children's dependence and humility serve as a model for how we should approach God. Jesus teaches us about humility. Matthew chapter 11, verse 29. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Jesus invites us to learn from him and find rest for our souls. Believers need sincere hearts and humility before God. Peter also reminds us to humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that he may exalt you in due time. 1 Peter chapter 5, verse 6. After we need to choose humility and recognize it, and live what God wants us to live, empty-handed faith, receiving God's blessing as a child with an open, receptive heart, like a child will receive a gift. Jesus blessed the children because they are pure before him. They deserve the blessing of God. This comes from those who humble themselves before God. We must come to God acknowledging our need for him and his provision. Jesus also knows what kind of faith our children have. The faith that the children have, never doubt, never worry, but just trust fully in God. They always open their hearts to accept Jesus as their Lord and Savior. God calls us to embrace childlike faith, renewing of faith. We need to encourage each other to reflect on our spiritual lives and seek a renewal of childlike faith. Jesus teaches us about the faith that children have. He also wants us to have that kind of faith. Jesus knows that sometimes we have unstable faith when trouble comes. We want to give up. We think there is no hope for us. Jesus knows that we need to forgive each other and be like the children. To renew our faith is to think about what Jesus has done for us and consider how Jesus wants us to live as Christians. Psalms chapter 51, verse 10. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit in me. Romans chapter 12, verse 2. Also encourages believers to be transformed by the renewing of your mind. Additionally, God promises a future with hope to Judah as well as to individuals. These verses, along with others, can help individuals strengthen their faith and find renewed hope. Love for the children. This passage challenges us to love and cherish children.
reflecting Jesus. For example, and recognizing their special place in the kingdom. Matthew chapter 19, verse 14. But Jesus said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for to such belong to the kingdom of heaven." Sometimes we fail to cherish children for their achievements. This is important when we grow them. Not only to love them, but to also praise them when they do their best. If they hear praise from adults, they will be more delighted to do their best. As they are the pure heart, they also need to appreciate them when they do their best. Jesus gives us a great example that he blessed the children and put their hands on them and created them. Mark chapter 10, verse 16. And he took the children in his arms and placed his hands on them and blessed them. All children deserve recognition from adults, as Jesus did through recognizing them. They will feel safe and they will be willing to do their best. It will strengthen them both emotionally and spiritually. Jesus gave us an example to be like children. Jesus referred to them as the kingdom of heaven. This teaches us that children have sincere faith and accepted Jesus with no doubt. They also have peace in their hearts, therefore they will never keep everything in their minds, just releasing it at all the same time. Jesus wants all of us to have faith in Him, trusting Him and accepting Him. Luke chapter 18, verse 17. Truly, I tell you, whoever does not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. To enter the kingdom of God require a shift in perspective, a willingness to be humble and trusting like a child. It's not about being a child, but about embodying the child. Of humility, trusting, and dependence on God. Sebenarnya awak ini sebenarnya alaki di kebiasaan salah orang kita menyangka kenapa orang juga akan makan. Asal dengan ini nak kita tanya pada kodi buat asal apa mengubah tujuh pada awal makan ini mana. Okay, kenapa anda kata sih? Oh
Sema betul mas. Sudah lagi kata-kata kemudian karena yang di rumah, bila se depan lagi kita berada pada di dalam. Oke, begini merasanya tetap kita bagian kalau berada di dalam ini dan kemudian domino. Children's Day. The United Nations established World Children's Day in 1954 as Universal Children's Day, a day for international fraternity and awareness. November 15th also marks the anniversary of the United General Assembly's. UNICEF actively promotes World Children's Day and works to ensure children's rights are protected and fulfilled. Each country has a different day that they celebrate Children's Day. There, Dr. Charles Leonard established the first Continental Children's Day celebration in the United States on the second Sunday of June in 1857. Turkey officially declared Children's Day as a national holiday on February 2000. India celebrates Children's Day on November 15th. His birthday, as he was known for his affection for children. Purpose of celebrating Children's Day. Children's Day serves several purposes, including celebrating childhood, recognizing children's rights, promoting their well-being, and raising awareness about their challenges. Children's Day is a time to celebrate the joy, innocence, and potential of children. It's an opportunity to acknowledge the great qualities and contributions of children to society. It provides opportunities for communities to engage with and support children through various activities and initiatives. The day can be a time for individuals and families to reflect on the importance of childhood. Remember that childhood is the childhood is the purpose. Kita ini kita ini benar lu berarti dia kopi di ini kan ini cukup dulu kita nyapa ini lah lebih banyak orang jadi akhirnya jadi berkumpul tiap hari kalau keluarga benar lu kunci parti atau dan kita ini kita lagi pun mana akhirnya kita dah cukup dan berdoa akhirnya kita akan berprestasi di hari. Alors qu'il y en a de ceux qui veulent plus beaucoup dans la